دم خوش گهدار و تماشاوان نژاد باسی روز انگو مجارا روژیا ایرو دل گلوان. لسوریا روشا شر جهر دم زیادتر آلوسترو تبلی هفتر بویا. دشمنین دهی دبن دوستین ایروین دوستین دهی دبن دشمنین ایروین. دناوی تبلی هفیا سوریه ده هرمین کرد نشتجهین کردجی دبن آرمان. برسا کرد لسوریه در روجه ده همان دمی با آوایک پر آلی پیشیا کردان تیگرتن کول روجاوای کردستانی ببن خودی ستاتویک. د پروسه رفرندوم سرخبونا کردستانی د کول باشوری کردستانی تیجیاندن کل جانه گرم لگل کردان و کردستانیان پیدا کریه. نزیکاهی روجاوای کردستانی جبو رفرندومی د چه آسیده لگل برپرسی ریوبری پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه محمد اسماعیل استودیومای یا ناوندی ام دی بگرن دست. کک محمد امجه روشا عفرینی دست پی بکن روشا عفرینی دناف آلوزیان ده هر روش نها آویتنا موشکان بر به عفرینی و تیگوتن کو آرمانجک پلانک هیا کو عفرین جالی ارتش آزاد و پشتگیری و یکسر ترکیه و به داگیر کرن نرخاندنا تسروی بابتی سپاس دەستخۆشی واتکەم بی برنامجی وی هێژا بڕاستی دەڤەرین کوردی تەفدە ئالۆزیێدەنە لێ نابێنا دەمەکی و دەمەکی مەسەلا عفرینێ تەنگاویەکی زۆر چێت بێ مەترسیل سەر مڵات ئێمە سەر عفرینێ گەلکی خورتە ڕژێم تورکیا گەفات دکە تورکیا خوازە دەستێوەردانێکی بکە حجەتێکی چێکێ ئەو حجەتجی جێ داخەیە گۆ پەیەدێ و دەسەڵاتداریاوێ و ئیداراوێ ئەو ژی تادەیە خەلکێ دکەن و وڵاتێما خستنە تەنگاویکیدا و خستنە حەفسەکیدا و ژغەیری تەنگاییێ و باجا و گرتنێ و ئەوێ سەر مڵەت درەناینە ji ber vê yekê jî her kesekî bixwaze tedexul bike niyatê wî xirab hebe hicetê wî zehf çê dibe. Niha li Efrînê hêzên Rûsyayê wekî gotê zanîn li wê derê bi cih bûbûn. Axaftin hene kek Mihemed ku hêzên Rûsyayê heta beşekê ji Efrînê derketine. Her wiha nêzîkahiyek Tirkiye û Rûsyayê li ser erda Sûriyeyê bi berferehî têjiyandin. Gelo di çerçeveya Efrînê de. Bêyî erêkirina Rûsya, bêyî pejirandina Rûsyayê got YPG, HSD yan jî PYD li wê derê di têkiliyên hevkariyên baş de bû li gel Rûsya. Gelo hevkariya Rûsya û PYD li Sûriyê têk diçe hevkariya Rûsya û Tirkiye pêk tê û Efrîn dibe qurbaniya siyasetekî wisa. Efrîn hema her tedel miletê me tê. Bes wê qonaxeke neh dest pê kir. Wek te jî kerem kir. Dijminên doh bûne dostê îro, dostê îro dijminên doh bûn. Ev dewletê xwedî rol, Emerîka, Rûsya, Tirkiye, Îran, dewletêkên davê, ev tev de rola wal Sûriye heye. Cihê wa jî tê guhertin, hemû jî berjewendiyê xwe parêzin, hemû jî ser hesabê miletê Sûrî begiştî. Her wesa devera Efrînê ser miletê Kurd bi taybet. Hêzên Rûsya û tesîra Rûsya jî Efrînê heye, hêzê wê lê hebûn û her wesa Emerîkan. Emerîkan ne wekû hêz wekû belkî Emerîkan bi şeklê xwe istixbaratê mentîqa Efrînê de. Ne wekû deverên dîyê Cezîrê wekû Pentagon tê de ya wekû esker, lê deverê dî belkî CIA. Dewra Emerîka jî heye. Türk peywendiyê van û têkiliyê wan û berjewendiyê wan gel Tirka xurtin. Türk dixwaze rolekî bilîze dewrekî pelka Sûrî gelkî ji dîsa vegerîn tê destê xwe viriya têkiliyê xwe di nav Rûsa de û di nav Emerîkana de û ê got qurbanî bide miletê me ye û peyedê ya got bê çi rêkeftinekê li gel Emerîka ya li gel Rûsya wextekî li gel Rûsya bû. Kek Mihemed niha gotinek heye tê gotin ku Sûriye ji aliyê Rojava û Rojhilatî Firatê ve hatiye dabeşkirin. Yani Rojavayê Firatê ji aliyê Rûsya û yani hevkarên Rûsyayê. Ji aliyê Rojhilat ve jî ji aliyê Amerîka û hevkarên Amerîkayê. Lê di her du aliyan de jî dostên aliyekî li aliyê dî hene. Yani di pratîkê de ev yek ne dabeşkirina Sûriyeyê xwe ye.
و بحث کرد گو برژوندین آلیان هەیە برژوندیا خەڵکی سووریە چییە؟ بله اف تشتی گوبری نه های روزا یه آوی و بنیا آوی دا و دابش کرنا و اف حمید تشتکی موقت بو اف حمید تشتکه پیشیا شر داعش پیشیا رقب پشتی وکشاندنا داعش رقا او والایا گوبه چکرن و به داگرتنا ویجات ریکفتنا ناو روسیا و امریکا و نه زلال ببه حتی تالی خاله يعني نها نزلاله و کسک جی نزان روسیا و امریکا سر چه ریکفتینا سوریا ده لی پشتی وکشاندنا داعش رقای و هنکی بتر زلال ببه امریکا ایرو روج شر يعني تركاجي استيعاب دكه وقصدي استيعاب دكه وجبو مسلي بيشمركه كردستان جي يعني سي تشتين جدا نوك هف استيعاب دكه لي بشتي فكشاندني والا بجهنا كاشباب قر برجونديه القال كي خرت بن وبميني وبرجونديه القال كي قلس بن واوي مساله دركف فبشتي رقاي وقناغه كنه دس بيبكه ريكفتن النه شيبن اف دولتين خدي رول امريكا وروسيا وحتى رادايكي تركيا ودورة كوان شو شكلي هبه السيرفيكي وبشتي مثلا مسليجي بجهاف دو فناقة يعني مثلا مسلي تقريبا وابداويته بشتي مسل وقت داعش هره وقناغه نه وشوا دس بك تكليا سر سينوري سوري وعراقي او منطقه فلايا بي تشي داغره هەگەر ما هێزەکە تندرە و دەرخست داعش دەرکەت دیسا گروپên چەکدار کەتنێ و دیسا ئالێ وا هەبن و حاجزێ وا هەبن و مەترسیە تێخن ژیانە خەلکێ و هەر ڕەون هەل ڕەنگێک شکلێک بێ دیسا سووریا تشتێک پێ نهات لێ ڕاستیە عەردەیەک ئەڤە گو مرۆڤ تەماشە دەکێ سووریێژ ئالیە هێزین چەکدار بە یعنی هژمارە هێزین چەکدار و سووریەی نایناسکردن ji ber ku ew qas hêzên çekdar û Sûriyê hene. Her hêza çekdar jî li heremekê de ya ku bikarî bûye wê heremê bixîbin tesîra xwe de desthilata xwe li vir bisepênê wisa kiriye li Sûriyê. Yani li ser erdê ew rastî tê jiyandin. Gelo bi çareserkirina pirsgirêka Reqeyê ev pirs hemû dikarin çareser bin. Ez bêjim dewra grupên çekdar wê zeîf bibe û lawaz bibe û ji hevdû veqetînin ê tundra wê şerê wa bikin û ê dîtir wê wa kontrol bikin bin sîbera hêzên siyasî de. Yani divê siyaset Sûriya bimeşîne mustaqbelen ew valaya guçêbe siyaseta ek xwedî proje xwedî nêrîn Sûriya ji vê qonaxa hederxiber û asoyekê demokratî derbas bibe xelk bizane got ev qonaxa hey got neh ev qeyran û guhertina got Sûriya çêbû Sûriya bê veguhestin bero qonaxekî dî. Beskek Mihemed gava ku em li rewşa Sûriyê temaşe dikin. Yani Rusya, İran û heta cihekî Tirkiye û Qetar jî gogirtine navxwe xwedî berjevendiyên xwe yên taybet, xwedî projeyên xwe yê taybet ji bo Sûriyê. Her wiha îro rojnameya New York Times destnîşan kir ku rojnameyekî nêzîkî desthilata Trump tê binavkirin ku Amerîka di rewşa Sûriyê de divê nakokiyên germ li gel Rusya û Îranê jî bigirê berçavan. Rusya Amerîka xwedî projeyên xwe yê taybet ku hesê de jî weke di warê serbazî de hevkarekî Amerîka xuya dike. Yani ez dixwazim wê yekê bibêjim ku ev pirsgirêkên mezin, ev berjevendiyên cuda dikarin bi piştî rizgarkirina Reqeyê ve bikevne riya çareseriyê de. Yani ez bêjim Amerîka û Rusya û İran wê beramberî hev neyên bi şeklekî xurt di Sûriyada yani. Rêkeftineke heye bin ve navbêna Rusya û Amerîkada. Berjewendiye wan nêzîkî hevin. Lê bi dawiyê yani piştî yani Daeş û ew wê feyda dewletekî ji va jî adî bitir be. Amerîkan ez bêjim wê bixwe hesya bin gicarek dî nefsa xelata Iraqê nekevne. Amerîkana li Iraqê 4000 cindî danîn û milyarê dolara danîn û Iraq ket destê Îran. Wê vê ew adî dobare neke. Xisarekî bê li Sûriya deyne û quwatê xwe nanîn û ew nake û Sûriya bikev destê hinekî dî de. Vê nake. Heleb jî yani Rusya li Helebê gelek tedayiyatê siyasî û mesrûfeke mezin danî û Heleb ket destê Îranê de.
يعني روسيا وامريكا نما جارك جديد كفن واخطا وهاج ومساله هبن وبن هفدا جي ريكفتنا او مثلا انت تخوازي بيجي جو بي ايراني جي سوريا باقش بكن يعني تشتا هري تي برشاف ودوره ايراني ضعيف بكن ودوره جروبين تندروي اسلامي بالذات مثلا قطر مؤشرها كجلكي او ايك تمويله ارهابي دك او اسلاميه اصوليات دك ويوان ضعيف بكن هر وصا ترك جي وتاليه وورقاء اخوان مسلمين تضحيه بك مقابل خبهيل يعني تركيا بلكا اخوان مسلمين وجروبين اسلامي دستي خدا جبو بي هناك برجواندي وكو دولتك خدي رول في منطقه بريز محمد اسماعيل قري داير وشارقي قالوا امريكا حسدي يانجي يابجي تني جبوي ارمانجي خوي سربازي بكارتيني انجي دي بروجين وي بيشتا هفكاريا اللي قال حسدي اللي قال يابجي دي بردوام بكي القرابي رايات والله بيجن بردوام ناكش برجو بالاساس تري كفتنينا وتاكيد دكن امريكان جي وهر وصا قصدي جي دبيجي ما اتفاقك سياسيين بس السر عردي مساله شر داعش ورقايا او وكو امريكا قوات خنانيه والترك جي نراس دركتن قال امريكا قلت مع قوات هنا ومع قوات معتدل حاضر كنا ومع اوبوزيسيون شكريه افتشتف دج نراس بو دست تركا جي ناف داعش ذهبوا ناف جاهدين ذهبوا امريكا جبوفي او قوات عهد تاليا عهد اوباما دا اتفاقك قال قصدك او اتفاق مشيايد بنتاغون دا ايرو بشتي دا رقاي اد بجم او ركفتن نامينه قريداي فيز فازم مشتبه برسم تركيا اللي قال روسيا يعني دست لاتا تركيا افيك دست نشان كرقول قال روسيا ريكفتنك بيكانيا دوي ريكفتني دا تركيا وروسيا دي اللي دفرا ادلبي هفكاريه كي سربازي بيك بينن افيك اوبوزيونا ميان رو يا سوريا چاوادن الخيني يعني او اوبوزيونا كو هردم لقال روسيا بربچاوي هفودو بويا روبرويه هفودو بويا نها روسيا وري دفرك اولاد دفرك ارام جوي اوبوزيونا كو شري وي كريره بيك بيني يعني دفي كده قالوا تو بارادوكس نينه مسألة ادلب دا او جروب الويدري تيكلن هناك نصرة وخراب متندرون وهناك هزن معقول يا معتدلة تركيا وي بالكي زوزو نخوز دس خبرده تخوازب وي بالكي مفاوضات القل روسيا والقل امريكا دورة كشخرة وي مفايجي ببينه روسجي يعني ناد ديار كرن انه بس ازجبوه هريما دفرا علويات هني او تاني وقت بنتين نافكر انه روسيا باريزياوات كي محاوله بيجي ازل قال حمي برشين حمي باشن سوريا ازدكم ادخازم سوريا فاغو هزم باقوناغ كفاغو هز اد بيجم روسيا جي سياسه خد في مجال ده بوغهر بله كيك محمد تدس نشان كرغو روشا اوبراسيونال رزگار کرنا مسؤولي روشا سوريا جي غريداي هفودويا جالي كردان وجي پروسیا رفرندوما سرخبونا کردستانی الباشوری کردستانی بریو دیچه لروجاوای کردستانی نزیک هیا گریدای رفرندوما سرخبونا کردستانی چیه او دویم روشا آلوز یا سوریه ده يعني او درفتا بدست قصنا ستاتویه که جبوی روجاوای کردستانی گرو دروجوی ده و او یک دکاری ببی پشکرک جی جبوی سرخبونا كردستاني لباشوري براستي درفتها باش بتعرف مجار فكر يعني مسألة رفراندومي جهد الخشي وكيف خشية مناطق كرد هر كردك الحرج هيك يعني نا بس باشوري كردستانيا هر كردك الهرج كرد پرور بدلسوز قالوا اجتماعي خوبه وإلو جي كيف خشياوية وحمي تقدير ورزقتن الجناب سروكي هجا وخشويست كاك مسعود بارزاني دكن براستي والپشتوانی هایی دکن بوه مسئله رفراندومه ملت کرد دیروکا خودت خبات خودت قربانیان مزن دانینه قربانیان کرده دانی پنجی ولات پی رزگار دبون قربانی پنجی ولات رزگار بوی دین سر هف نابقای قربانی ملت کرد دانی جبور رزگار بونه خوهشت رزگار نبود حق ملت کرد وکو قوانین ناف دولتی وکو مافی چارانوس او مصير خو تحديد بك اجبر بك جد الخشيه ملاطي ما تفديا
و هەر چ گاوەکە جهێکی چێ بنسبەتی کووردا ئەو گاو دەبش هەمیارە نەبەش کوردی باشوور تەنێڕایی کوردە ڕۆژاواژی خۆت بینن بەشەکە گەلکی نێزیک ji کوردی باشوورە و ما وەکو ئیرۆ ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی بەنامەیەکی نامەیەکی ئاراستەی جەنابێ سەرۆک کرد و تێدا پشتەوانیا خۆ و دڵخۆشییا خۆ و دڵگەرمیا خۆ دەبای بێ بریارە دیرۆکی یا گۆ ڕێفراندۆمێ داخویاکردن و ئەم دبێژنجی ئەش حەقی مڵەتێ مایە و ئەمێ هەول بدن حەچیشیانێمە هەبێ شیاربوونەکە مڵەتی خۆ سەروی ئەساسی چێکن و مڵەتێ ما گەلکی کێفخۆشە vêr ڕێفراندۆمێ گێ ئەv ببێ قۆناغێک گۆش کوردێ باشوورە گۆ مڵەتێ مای کورد ئەو کێشایە کوردی دوێ قۆناغا هەدا ئیرۆ بکەوێت ئاسۆیەکی دیدە کەک محەممەد لە کۆلنێ د ئەلمانیایی ئەنگۆ د مەها تەباغی de فستیڤالێکی مەزن ji بۆ piştgiriya serxwebûna Kurdistanê li dar dikeve. Heman rojê li Diyarbekirê jî ew festîval dê li dar bikeve. Heman rojî jî li Hewlêrê ew komîte dixwaze wê çalakiyê wê karnevalê li Hewlêrê jî li dar bixe. Li Rojavayê Kurdistanê li ser erdê weke piştgiriya referenduma serxwebûna Kurdistanê weke Encûmena Niştimaniya Kurd û Sûriyê her wekî Partiya Demokrata Kurdistanê û Sûriyê hûn çi dîtinê ve hene û çi projê ve hene çalakiyên ku li ser erdê ji bo piştgiriya referendumê. Ji ber referendumê me programekî heyî yanî ew hevalê me li her cihekî vayê te keremkirî gotî li Almanya bi li Diyarbekirê bi beşdarin û piştevanin û arîkarin û bi tevlîne hemî komelê me rageyandinê û siyasî û civakî û rêxistinên me hemiya jî ji niha de nêrînê xwe û nivîsandinê xwe û karê xwe hemî şêwazê got em dikaribin em ê piştevaniya vê referendumê bikin. Di hundirê Kurdistanê de Kurdistana Sûriya de çi imkanê hebe em ê teban hîn wext heye û hîna ewa bê derskirin em hes dikin diriya Encûmen Niştimanî Kurdî re yanî gonekî Kurday berfireh heye ew encûmen destkeftekî mezin e ji me tevara em rast e Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya xwe dibînin beşek ji vê rêbaza pîroz rêbaza Barzanî nimir lê Encûmen Niştimanî Kurdî jî eynî wê tesewurê de em ê van karê û çalakiyê xwe bi tir jî bi navê Encûmen Niştimanî Kurdî bikin û encûmenê jî îro ev beyannama got derxistî dilnîşana îşareteke xurtek û hemî şêwazê xwe hemî karê siyasî û diplomasî û rageyandinê û çalakî û rêxistinî û cemawerî û her maleke Kurd îro ew çalakiyên gotu dibêje têda çêdibin civat û axaftin û di her civata Kurdî de di her malbatekî de îro piştevaniya vê referenduma Kek Mehmed bîst dixwazim nuqtekî tenê bêkerek bêjim lê wekû siyasetmedarek ez dibêjim ev referendum ji miletê me re ne yanî piştî referendumê hema yekser serbixwe Kurdistanê. Referendum kerteke xurtek heve destê hikûmeta Herêma Kurdistanê Serokatiya Herêma Kurdistanê pê peywendî li gel aliyên navdewletî bike, gel aliyên herêmî bike, gel hikûmeta merkeziya Iraqê bike dikaribe kaxeteke kerteke xurtek kerteke qewîne qanûniye li gor sîstemê navdewletî ye. Hêvî û daxwazê te 25 îlonê ya îsal roja referenduma serxwebûna Kurdistanê bi awayekî Kurd ger tu bêjî. Rastî ez hêvî me miletê Kurd tev de bi yek gotê qirnê 21 dê diyarkirin qirnê Kurda ye û miletê Kurd her yekî îrada xwe bi dilsoziya xwe bero çi insanekî bînî bîra xwe bav û kalê xwe çi hesreta dilê Kurda de bû îro wê keyfa xwe di wê roja referendumê de bide xuya kir. Gelekî spas birêz Mihemed İsmaîl rêvebirê berpirsê rêvebirê Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriyê ku basî roj temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek bina basî roj